Kurumzari, Manung Hutna yengbiru purumapu ahamamuktada Kishore Chandra Wangkem Chana Taram Okchari. Manung Hutna a 360-degree analysis of news and eventa ngasi ekhoina khanaga doriba si nahan December ki tarik tara mangadagi hauna thau ground da pangthok pahaukiba goigi kunmari suba Imphal Book Fair sigi matang da book fair sina puraiba kanaba amadi masina thamliba pandam sing edu karino haibadu khangnabagi damaktai khoirakta ngasi lengsen nun laiba si aigi extreme right lengsen biriba si E Lata Kishore Chief Librarian State Central Library Nyoza Lata Kishore bu taram okchari aduga aigi hek right lengsen biriba sina Sir Kangjam Radha Kumar Singh Secretary Art and Culture ni ozabu su taram okchari oza Lata Kishore gi ahamba lakse dingi si handaki kumari suba कोई इम्फाल बुक फेयर से कनागा खुसमनरगा करम ममोंदा पांगथोपनो हाबदुम तंग चरम हांतम थंबियोजा हंदा पांगथोपचरिबा कुमरी सुबा इम्फाल बुक फेयर से अखोई सेंट्रल लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट मणिपुर अमसुंग राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता अनिना खुसमनर पांगथोपचबने ओके अखोई की सही खुदिंगी दिसंबर की तांग 15 दिना तांग कुमरी बौजी अखोई लेपतना 16 मौद्रामाथोइदगी 1991 दगी पांगथोकपा हौजरपनी 1992 दा चेय अमखतंगदी कुलुकचादो खरदगी लेपखरगा ngasi बावबदा पांगथोरपसिना ngasi कुमरी सुबा इम्फाल बुक फेयर सि यावले हंदकिसिना कुमरी सुबनी राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता कोसमनरगा पांगथोपनिना ताकपिरियोजा ओजाखोइ राकुमादि खंजनिगिजा हंदकि सुगुम्बा बुक फेयर असिना ममांगदगी top top pa hai tare ko magi unique selling points kari kari oina lobby do kari karamba hana yauda ba karamba dugumba udong chabo or facilities happy again in the first place saigi in collaboration with Raja Ram Mohan Roy akoina credit pi da banati pi adu Raja Ram Mohan Roy Ram Mohan Roy gi sinataba main stakeholders is state government is we have revised the budget okay 10% Ana mga chalam basi we tara to go ne state sig chobo involvement mani maramdi we know that art and culture gi purak pasi the library is makhong man public library is one of the subjects in the art and culture and asi purak to ya de na and the that is number one feature adagi second feature da koina ambience am create to base some touch ma get to yeng si get si mamang ga manada ba khoi gi kitang artistic oi ba ek yengning ba gaino gi soidong ki yaw ne na e thajai then the way the stalls are being constructed kitang scientifically ek yeng ba nungai ga do ba hana gi korok koina chatlaga jingana tu boi kai kai to bu gi na te yam section na sa ba aduga stake me am thamuk pa sida somna kan de chakra ga pari eng chana yeng ba ya ba gi yam scientific oi ba mong ma da so thanne then certain small touches Hoi fabricate ka tie-up toraga, maybe ising chai tui, ningdam dani na kara uful hobo cricket labise, masi kara pajan naba. Then PHE gamengi department ka tie-up toraga drinking water facilities thami, park to na dugia koi kanagi disposable glass ka si thamaga, sigumba feature, adagi meet the personalities that koi direct recruiter all India service ka toraga. For example, ngasi magta da Imphal West ki Deputy Commissioner Jeffrey he it was a grand success. Naharon sing na su yam na kaino to. Then sport painting competition gi ga tore ba koi na special feature hoina half piece music film number gi kaino sina koi permission bau sik tore. Film moina produce to dur si gi sharuk amagi kaino oina kaino to permission PBU. Adna sigumba certain special features khadi introduced to so that between parts in the gradually chahi khudingi kaji haigat laga at least koina dream to si Kolkata gi book fair gumba kai Delhi daga tori ba sum gi si lak na ba hoi adu bogi level da pukala pa ya na ba gi chahi khudingi koina mamang da mut taw da ba kai kuma features khadi hapchali adu handak chahi su adu kuma features sum so dan maki uba phangani haib du news an thambi se oza matak moi laksin gi response as compared to mamang da koi taw gi ba book fair sing ga handak ka response ka mai lebi bage magi train se duga stall sina kaya mo no karam publication house ka mas da koi tie up taw na no jamas mamang da tawgibadagi handakna khara maketi henkalen na luje akhoi mamang da su stall je koi sabadi dum cham chai adu pra fully kano da masi kan togde occupy togde adu handak su khara diwali adu handaki stall je koi ngasi bawda laaga
ꯌꯥꯡꯈꯩꯗꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯁꯦ ꯆꯥꯝꯃ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯔ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯜ 5 ꯂꯧꯕ 3 ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯝꯗꯨ 50ꯒꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯆꯥꯝꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯔ ꯕꯨꯛ ꯁꯦꯂꯔ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯧꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯖꯥꯕꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯕꯨꯛ ꯇꯧ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯑꯀꯥꯡꯁꯥ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯎꯁ ꯅꯌꯥꯔ ꯕꯨꯛ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤ 10% ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯂꯦꯞꯅꯔꯀꯥꯟꯗ 15% ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯈꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯔ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯇꯔꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯃꯨꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 15% ꯄꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯗ 10% 12% 15% ꯄꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 15% ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃꯗ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯕꯨꯛꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ 10% ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯊꯥꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯠꯀ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯔꯗꯤ 10% ꯄꯤꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯗꯤ 15% ꯄꯤꯍꯟꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ 10% ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤ 10% ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯨꯛ ꯐꯤꯌꯥꯔꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯕꯨꯛ ꯐꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 15%ꯁꯤ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯥꯇꯥ ꯀꯤꯁꯣꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯌꯦ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯒꯠꯂꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯈꯔꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯇꯥ ꯀꯤꯁꯣꯔꯅ ꯄꯟꯈꯤꯕꯗ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ 100 ꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯥꯔꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6 ꯆꯠꯂꯐꯥꯎꯗ 50% ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯗꯨꯒ ꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯒꯦꯞ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯅꯔꯦꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤꯅꯣ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯀꯣꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯚꯦꯔꯤ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯕꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯨꯛ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯇꯧꯍꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤ ꯗꯦꯟ ꯗꯦ ꯋꯥꯖ ꯑꯦ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯗꯦꯠ 16th onwardsꯇꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 15ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯒꯦꯞꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯀꯥꯡꯁꯥꯒꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯁꯤ ꯊꯣꯔꯛꯑꯒ 20% ꯐꯥꯎ ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯏ ꯕꯨꯛꯁ ꯏ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯕꯨꯛꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯝ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟ ꯏꯝꯄꯥꯌꯔꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯤꯆꯔ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯁꯨ ꯋꯤ ꯍꯦꯞ invited some people, say Penguin India, Macmillan and other brand lairaba kainosingsida. We are going to purchase books worth this from you. We have established this culture university. Siga mari lainaba like su paibir ukai sigi kainosi tawbasi. Kitang ngasagi transportation bottleneck si kitang laigi bisna laigi. Natragadi madugi pot tu dani. Koi si chumna da toroi. Si tawduri. ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯁ ꯂꯚꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯕꯨꯛꯁ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ
moina leidraga su leinin han lai chi tiktok biram moin thami so that we can purchase feedback si hai ta moina si lai si pa mi adu mandi leida adu si lai bi han toraga se chip library and or akoi gi lai staff da piram ma madu akoi na khomjal laga leina bagi facility ke ke me si gradually from this year onwards na sai farm sing si da khanghan bam ju sang so that they are interested imphal chalaga di sing ma kenu si lai hai si kenu to hon sang ya do ma si handak chahi da gi mobilize to bune do yam success with but result lai okay mayam sigi apa madu tiktok biram ma koi central library na adu thamna na hotna jaba hai tare oza hoi handak ki fair si da kwai da gi hoi hot potato hai ga kwai da gi tanari ba kenu si kai tare ma gi category si kari no ngang sing no oi bra competition exam gi like sin oi bra na atop like pin oi ba hosi pogi trend si da hoji pogi trend si da mayana pamna bisi akoi gi competitive exam na khara hel adu ga mathang da akoi angang sing lai hoi adu machina khara hen pame angang sing maroi na angang sing lak pa sing ji hoi mama mapa lak pa sing da ba si lebi har ga su lai si maman hong bani na moi na khara su lei ngam adu ga ate atang ba lai tadi lei ngam dab su yai adu maroi na igon da hoi huju ji ma koi library da community exam thana ba kan prepare tori ba chatra na ayam ni lai pa si ma koi ni su igon da session da bu ji sar mathang da di hadak lak pa si da 2016 gi lai admi phange machi khan lei biu hai na igon su pressure me am lei ada ina na koi na list ma chemo aduga akoi da piro akoi lei hoge adu mathang gi koi library thamna ba hai na marak sida koi sar gi guidance guidelines makhada akoi na koi gi department art culture makhada koi gi 15 lakhs monkey like leina na ban hatik ji kono planning tawri akoi central library gi wena ai lakhs ma lai jekani adu atopa koi archives the office music college koi kono fine arts sumba koi ma punjalaga 9 lakhs ma pulap tor ini abai to na koi leina na planning tawri state government as a whole sigi kenu si machine so akoi ki farm sing sida chobo incentive am pi ga do maram di mo ju sondal lai si transportation agi kenu tori pam mayam sigi chading ngam lai ri mai mi ama khaktana kenu to ngam de stall sang ma si i mayam am su deploy tor ni na mo gi sida su kari to ki ba ya ga da gi ha si akoi na su yeng the kana ba se akoi da su ni moi da kana laga de khoi da su kana maram di at a discount of 15% pirak pai se normal khoi gi 10% se gi torai ni adu in certain cases like akang sa 20% bau pi gi hari okay asa mathan da khoi khang jani gi se hoi hoi masi state level gi ni hai ta adu natta bada khoi gi imphal mayo si da natta bada atopa haidoki ba district sing da hai ta ri khoi far flung areas sing da masu yahon ba yana na ba gi chugum ba fair si district level da hona bi ba gi uza hoi da kari ba provision khang de plan khang de du ba di lai bi man di keno da khudong cha da mayam lai gi ni hai ta ri imphal de lak pa san tum manu hon jan ba lai ba di adu masi gi keno si wave si lon di yahon ningi mina adu mana district level gum ba da koi tawbe gi plan gi uza kai kai lai bi lai ekhoi da sai gi concentrate to na imphal da to gi lai te ekhoi district khoi gi district library su lai ri se yamna functional oidraga su at least name check oidraga su lai ri masi gi si expand to na ba gi ekhoi da hoji manpower requirement to ba the lam gi kai problem je loina detect to ba almost low masi hena ma pangal kan na hena phala aga this time it goes to Chandel this time it goes to Tamenglong hoi aduga adagi di kaino do pharaga de koi gi economy kai da condition improve to raga di main kaino si da su to raga site district sing da su to pagi kaino sing se khoi gi kaino si da lo yaw the provision delay plan delay but akoina ozana pan ki badege akoina lokot pa yahori si am properly functional order ga su yes adu mafam district da labor district library du da koi madu hena ma pangal pikhalaga sigum bai web si hena moina pakthok chawthok na bagi wakal lo di thammi haibdu ni mata sare bem lawji ge break ke matung da hari ba koi gi library sina koi gi library movement hai tare lai pa bagi haina bi haina da bi hena lai basi kai dai no haibdu koi break ke matung no khana ji ge keep watching Manung Hutna break ki matung da Manung Hutna yengbe punung pu amuka hana taram dok chari ngasi koina Manung Hutna da khana jari ba si state central library na sinja langje duna koi gi imphal gi thau ground da pangthok liba kunmari suba imphal book fair sigi matang da ni oza da ge suru koi laksani ngi se hoi mamang break ki mamang da go zara ma sa pe tarpam thabi gre
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯝ ꯏꯁꯥꯟ ꯁꯥꯟꯗꯧꯅ ꯎꯕꯗꯧ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯕꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯌꯟ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯦꯖꯨꯋꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯠ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯖꯨꯋꯦꯜ 94-95 ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯨꯠꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯒ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 46 ꯄꯣꯁꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯟꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯌꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ LDCꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ 4 ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤ 4 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 5 ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯇ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯉꯝ ꯏꯁꯥꯟ ꯁꯥꯟꯗꯗꯧꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯋꯥꯠꯄꯅꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕꯅꯤ나 somewhere ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ somewhere ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯍꯦꯗꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯏꯅꯕꯅ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯥꯏ ꯀꯨꯗ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯜꯂꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ if it happens to be a lady ꯃꯥ ꯃꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤ ꯂꯤꯞ ꯊꯥ 3 ꯂꯧꯈꯤꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯊꯥ 3 ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯣ and therefore this another post has to be given ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯒ as many as 46 ꯄꯣꯁꯅꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯌꯥꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯏ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔꯅꯣ we are living in a 21st century ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗ ꯃꯦꯟ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗ ꯃꯁꯤꯟꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ RRꯁꯤ ꯃꯦꯁꯤꯐ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ RR ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯀꯨꯂꯦꯠ ꯀꯥꯏꯕ ꯑꯥꯎꯠꯗꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯤꯗ ꯆꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯅꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯤꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯠ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯦ Qualified what about ꯑꯣꯏꯕ. infrastructure ꯑꯣꯖꯥ Infrastructure gradually we are not at risk that I agree but infrastructure can chahi khuding khaji hapchal lagpasidi infrastructure de ta laine ba Right. central library here also the infrastructure laita ba kaino dinati aduna infrastructure gi de thoidong waru de khari yana mada qualified manpower ꯍꯣꯏ aduga infrastructure chahi khuding machet hapchal lagpada dongamni chahi ama da kesu ngamoi hai I cannot promise also and I don't foresee also the ours is not a risk state ꯍꯣꯏ Lairiba India government itself is not a rich country. Aduna sida develop torkado isidagi kaisu thoidokpa yam phangingai leite unless and until we have our own resources. Aduna qualified manpower plus gradual infrastructure si local ꯎꯔꯦ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯗꯥꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 46 ꯄꯣꯁ ꯁꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯕꯁꯣꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯁꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯈꯔ ꯈꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯐꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯍꯤꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯈꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯣ ꯋꯥꯠ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯦꯁꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯀꯩ ꯀꯩꯅ ꯂꯧꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ
तसेंना कनो के स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी से का कोई पब्लिक लाइब्रेरी तो का बनी होय अदो कोई पब्लिक लाइब्रेरी की तो कोई ना आर से हेल्प लेरी अदुगा स्कूल की ना गवर्नमेंट चलाई बने होय अदो हजी की आगांग सिंगना हजी की कोई लाइब्रेरी की पाबगी हाइने बिजु मखै द हजी लेते लाइब्रेरी चंगनी हाबी वखन लेते होय सुमना मखै की कनो की तम्मीबा लाइसिंग अहलमन थिल्लगा पाबा दोन लेखरे अन स्कूल की जे अदुगा गवर्नमेंट दी असोइबा हाइगद्रा नत्रगा स्कूल कॉलेज की अमत लाइब्रेरी नोट लेते होय हजी मोय अदु पोस्ट हापियो हाइना छात्र नाहन क्यारानसो स्ट्राइक ऑन तौरी अदु अदुना मरम मोइद्रा सगी कोई लाइब्रेरी कनो सिदा खतंग वाटप्रा हाइना खंजाब अदु गवर्नमेंट साइड की हारिबा कनो सिजु फजन फुलरिन तहलबा अदि अमना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम के तौरगा सगी लाइब्रेरी से करिनो बजे एज लेसन होइना तंबो यारबनी मोय कनो दा लाइब्रेरी से करिनो लाइब्रेरी से करिनो लाइब्रेरी कानबन करिनो अदु लाइब्रेरी कमाय तो पागनी हाइबिसु मसिमुजु अवेयरनेस प्रोग्राम होइना फजना तो काना गने खाली होय ओजा की के वखन लई मसी कोई की समाना रीडिंग हैबिट से कोई मणिपुर दि हंदर एन लौरगे आइनदी हंदर इसी मरम सी मेजर माई मरम सी कई नने लौबी जामसी हंदब मखि तसेंग मसिंग द येंगदी हेंगलंगदोरिनि मेस मास होइना लैबा कैनोदुगी अखोइ सी सेंट्रल लाइब्रेरी द खोइ कार्ड होल्डर होइना ngang द लौरे अदु हुजिक सी मणिपुर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का सी इसामक सी हुजिक सेक्रेटरी होरगा सु था अहुंगी ममांग द चलबि मा मथक त फम्मगा पारमि सी संखा जल्दी चाही 90 हेलबा सी फम लेरमे होय पाबा मिदी याम लई but I don't I differentiate तौदे सरकार की लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी का आई अदुगी कैनोद लेते मूवमेंट सी हम चाउन लई कोई लाइब्रेरी एक का पास तौर इम्प्लीमेंट तौर ngam लेरिनी अदगी पब्लिक लाइब्रेरी सी मैनेजमेंट सी टेक ओवर तौनी गाई ममांगी असेंबली द पास तौर एक नि एक अनि मांग ता लेरि मसी इम्प्लीमेंट तौर की तौर पोस्ट क्रिएट तौर इसी गवर्नमेंट सी एटलीस्ट पॉजिटिव ओइबा साइड द सुम संगई but we have to create atmosphere ma thambi ga dawni like pabagi atmosphere ma it has to be peaceful ai gi central library mamang da bomb pokhairaga kamaina angang adu changal like pabagi kanu si leidur we have to create an ambience koi reading gi atmosphere oi kanu si sabi bai si parents gi government gi people at large then students cooperation mayam si gi kanum changi masi gi pot sima gradually koi positive lom da sum changjal le en law adu masi gi atmosphere si sagat bangam draga di reading culture kanu si adu atmosphere ma pi bangam draga di ngasa gi library movement si will be never successful masi sagat pa si number 1 priority ne na in law aduna ngasai gi leiriba kaino myam si maming to oina kaino to si tok tok pa say there are as many as 144 clubs, libraries, getting the benefit from Rajaram Mohan Roy Foundation. Masiga si kaya yam na functional way, kaya yam na sangoi da kenu to no kaya si chalakini. Maming da way na kumamagi furniture ka phangna ba, like mga phangna ba gi tawre bra. Mi amagi individual yumam da lady bra kaya si. Functional way ba si namesake na to. It has to be functional in the real sense of the word. Ta masi chang kan da public participation yes the government is moving in the right direction now is the time that we should cooperate have we can si soinam ki lakani nei thari oza da go yam azab point na ko pugalai koi gi 144 koi gi public library hai tare lekai da go club ta lai masing si makhoi gi su role di chauna lai ga do koi gi library movement se lan gi hara ga di oza gi experience ta koi matamon sumana lai gi ba lekai leiba library sing si makoi sing si phuji kari tauri or kai dau ren lobi ozana masida out of 144 masida sincerely walk tories na kaya no haiba chorap na thena bi balai ba ta chengbari 144 si loinam tawdub nate machu makta tawdub su khar yaudum nate hoi yam phajana function tawbu lei masa masa gi on plot leraga phajana building sadna phajana function tawbu ke am lei aduga tawdub su lei adu masi moina tawdubi maram si akhoi da aina aigi wakhanda masih voluntary organization na ngasai moida ngasai adugi moida kan hoi nominate hoina paisa pi bisu leite adu ahlam moida nongan du numita bo clubs libraries na phana kan tau leiragadi ahlam jingina na koin tau kai kan no
noi pesa phang musu nate haibun jingba asuma kya amsu lei hingdebudi yadamni hingde jadamni na aduna sai pesa ta pesa tu lakbo orgadi moi tu nominal no pesa pibo ordi khara da su phangin to godo ba adu mai to do su sina su mar mam da sidar bagi hoi madar bagi ni hoi adu oza hoi pukhat pe ji kano su lei incentive se hoi incentive se awareness te public yam phajna functional or library sida aina meeting chat pa ka to discussion to bis da hai ai ngasi ayukta ai paper taruk ne ba ingon da lei after reading it ai kanu gi sida donate to thamba ya ndang waram pa ba khabar lobung ngam da subscribe to ngam da lei madu gi to wen to da sig lei kai da successful loi lei hoi ahalaman thora ga sida sida thamba lei kana gumam na pongna pham thamai kana gumam sangai thamai kana gumam rang mi thodang thamai sigi kanu si I have seen it with myself and I have initiated this thing kari changi hai ni no zan hai ni paisa du na tabata public awareness public participation very maru hai adu madu public participation ji kari thorkin particular laikai sigi angang volunteer sing phajana thabak torakudune adai mayam si changjel la adagi kaino da changam hoi chokri simta leibiu table simta leibiu na haibisi akhui pasoi gi kaino gi sida mirabai gi sida i kaino to mutan mirabai de to mutan moi club sina haibia i na kong tare ai lei ne na dum lei hoi adai khabar ani al yum ani dei su donate tor ada madugi atmosphere ne ai na sai kitang kan hai se public participation when we are moving in the right direction public compulsory chang kan we cannot just force the public hoi it has to be a example among the create to ta adai we have to make them aware that like father di huji matan kana ga maru poidori no hoi ozan di wigi central library na hai bo sumba ozan thambi wigi awareness se katang create to bom changi hai da book fair nataba atopa ani ado program asigi awareness program level ji hengala na bagi kai kai paikat pokot pa lai bagi da chahi kudingi akoi masi gi kano ji akoi gi library gi kano si movement ji kana na ba awareness program ji akoi mafum khudung ta tawi akoi mala manipur library association ga kusam na raga akoi manipur mafum khudung lai pangthuk chei ada masi gi kano si akoi na pangthui adubu masi public gi kano si di adum wali maroi na akoi imba kano thawaan tawi akoi na school lam tar su mi ji yam hetin da ba tasingna ahlam jing masi gi kano library ji kai no khang da bana ori bra na traga makoi thabuk sim na adu khang de akoi na pami pandam di yau da ba akoi tasingna library phin da leiba akoi khara da hau hau chonga tawi phim na dum uje masi mayam na kare hani library ji tawde da bani ha khala ga di participation to biragadi masi kha success ni khali awareness to we have ni maming da to ragadi kana to participation si la daga adum basi khara wat pra na khali oza aroi bada oza aroi bada koi gi hai ba koi gi library movement si lakna bagi hena koi gi mangam sana na bagi oza na as a department gi head amoy na hai tari ko koi viewers sing da kari suggestion kari advice koi gi reading habits lakna bagi kari wakalon bibini bane sa tung thapiram a scholar was one asked the easiest way to become a scholar yam ira ba easy answer am pire read and read pabata bani adu pabata ga de khoi laiki manjir chang bata bani like pab ge haina bi create to bata bani like pab ge habit isai su da pi bata bani and aina tawdori si prithvi ga computer pano this is one global village ne la bani na like natra ga de khoi marup leti se khoi gi mi sing si da khanghan ba si masigi message ne na pijaning is yam chuma wapam ni koi manipur da di lai pa bagi haina bi si hoi yam kan handal di bak natra ga su bat mamang ai da le man mai di lai tre hai ba sim di koi yana ba wapam ni angang no bi sing na su koi gi like si asang matam na lai pa ba mu ta koi gi hujikan gi technology hai tare ko isei no mai de mobile de hek chat ke tana chung bagi habit si handar pasi ui aduna di mama pa bi sing na su or guardian sing na su or kai le kai mi sing na su lai pa bagi haina bi si thamalaga haurak liba koi gi pillar sing sida like pa bi haina bi si thamaka na koi gi hena knowledge si amuk hena koi gi pakthok chawthok na bagi kudong cha lomin na ba chumgani madu ta koi kunai si sakhot pam oi gani hai ba wapam long ni koi gi wapam no ni koi gi san thambi jam nongai jai ozala ta ki som ni ozala ta ku mana si lengsin bek tuna manu hona gi thorom da sigum ma lari pa bi haina bi tham gadabani hai ba khalon thambi ram एकदम ta impact gi mai kadi go jani bu amuk ko na thagat chari lo na yembi ba punum tek sum ngasi go di kaina na bi athing jiri thank you